fight fence ta nga lal White House tola insual mu nom lawm tur chu kan ngak chuak nai vele ta a keini ramlama zuni sompanga Carter thotan jing karian America chanchinal lom ngai lo White House ko tola insual mu nom tak chho ani sakle don ani mai lo wa khovel ram sang shwai tu te jinga thil ti thei ber mai US President Donald Trump ngai in hai insual mu nom tur hi thlentir adu miaw wangin ram ro pui America hoilam zong pianga hoi tel ve zel thin ram dang atang po he UFC White House event clear to hi an tam ngai dona fight fence tan chuan UFC White House mai chu awi khopang la combat sports lam ngai na tu chok ni lo politics lam ngai event tu te point an ngai event zui lo thei lo tur khopa na sain UFC White House lom tur la American fighter tha te in lan tam na tur White House ko tola fighter thatak tak te in sual tur hian nikum lama tang dei to khan news lian tak alo lu to ola ama sain White House tola zola in sual tur te kan sailan main America ram shwai tu lu bar mai Donald Trump mewin office ko tola zol ngaya in sual mu nom thlentir adu na chan tele eng tiang takin nge ni Donald Trump hi UFC le dana hoi ta na poi mo nge ani ti te chu ka video lo da chho to karon soilan to awangin alangai thalo tan description a link ka da hian tur tuma kan soi tur UFC White House lom chan zong karon soilan na video hi enjui mai thai ania bing ti war tu min lo thlile sakvele ngei turin karon cha non masare du chuani ole chang dang kan pel tam main kan fuk na tur UFC White House in sual tur te in bur chawele ngal mai don to mengo UFC expert jinga atu te mai point chak lo tura an ngai lian tak ne mek American fighter kut thak na MMA Justin Gaethje an chak tura rin kai lo underdog zok ni chunga aram mi pui ma tlom tum lawa arpathi swala Spanish fighter weight division panhia champion thai Ilia Topuria amachon turta Brazilian panara zungol veile motor ka siamna thok training eng ma lawa changa ro pui na lalukhum khuma UFC Middleweight light heavyweight kum railo te chunga aro aran rel chau nuwa UFC fighter te zinga tu mala tum chin ngai lo UFC weight division pathum laya mai alung thukim nana heavyweight champion kong thren lo chhu ngai tuma Alex Pereira an French fighter palian cherang tak mai Cyril Gain ama chan tur bawrok te chuan fight fans te min chian ne to viawa kan mu chak in sual mu nam lo thleng tur chu tuna tanga ni rei lo te a aron her chuak don ta a White House sola en nam ro pui ngak hlel tu ram sang changa fight fans te nga le na o ka po aring chho tan ta le British rawrela noi tanga America in zalen na ane tanga chira kumzan hi samnga na champha lom nan di pa form le US President Donald Trump kum somriat lin na champha zu ni sompali keini ramlama Carter thotan jing kara White House twazala fighter in lan turtia in sual tum sari ngot mai fight fence kan modona mit atlai le view dona ni UFC Freedom 250 tia mingan vo White House tola UFC fight bot se fighter in lan masaber turtia Brazilian fighter Diego Lopez la American fighter Steve Garcia te in machon kan masaber dona anni pani Featherweight kezi som rukpanga huanga in machon turani White House ko tola in lan masaber tur fighter pani te hi Alexander Volkanovski aro real mekna UFC Featherweight rankinga pani na le pakona din mun lo mek tu an meka UFC Featherweight rankinga pani na din mun lo mek tu Brazilian fighter Diego Lopez and Alexander Volkanovski tum ni ane lo nuwa title chu non le tuma atho le na tur fight chantir thai na tur atana hun rang ka chaka ngai thai ani wangin Diego Lopez tan he fight hi adin mun herdang lam doi thai tur khopa fight poimo ani ngai dona lela ma American fighter White House tua zola in sual mu nam tak mai omna tura in lan nama saber tur Steve Garcia ngai point rankinga ai chungnung jok Diego Lopez laga adan ngain huai sen takin fight aron nei vele ngei donin arin lok thai chuti rolin ka pathir ang mai khabe nek dole fighter tur challe tha me mai Diego Lopez ama chon don dia ama chon fighter dangte atuk dal angotin Garcia hen Diego Lopez
at tuk dal zo ve ngu ta moti chu inthian na tling tham fe ania hun tep tep tak mai ninga chau oma Diego Lopez an a UFC debut fighter mobster if loef ma chon rumpo khan nena chang zo lo zok ma ni se mititlai insual munom fight fans min lo mutir to a UFC a fight ma sabera Diego Lopez an chakna chang zo lo ma se fight fans roin fighter thabi kan izia kan shet tran na aniome hei wang hian UFC Featherweight ranking a chunga ommek Alexander Volkanovski le Movsar Iloev te in ma chan zo a Featherweight champion kong ren chu atumani chuan White House tuala Steve Garcia laka chakna changa UFC alo ne to lo chun pani Volkanovski le Iloev te ma chon tura abu ati rit angai le ngei don lelama ama chon tu Steve Garcia olsam takapal tlang ero atan kong harsa chang ve thei reng bok tharum thona lam in ngai na ni chuan kai hi min ngai nat karing te alo in sei to American fighter munom Steve Garcia tan kum sang ni som ni pani October tha atang khan ama han ne zau tu reng ala tong lawa atum puin nung pasarite laka hena achang five thaya chuti rolin Garcia lo ma chan to fighter te le tun tuma ama ding tur Diego Lopez arin dang lam na tam tak an nei thung ti ro hriat te la poi mo me a UFC fight nung pasaria tum rup ngot mai knockout manga ne na chang thei Steve Garcia ko thak na zero fight fans ta hriat to ania knockout machine Steve Garcia tan Brazilian fighter Diego Lopez aya athat zau la chu trong ka ni loin atakin aram mi puita ma ti chian ni nom don ta UFC Freedom 250 khu honna insual hi apui lo thei lo ni le White House chuala insual tu tho ni na Khamzat Chimaev kong ren chu sak tu American fighter Sean Strickland na rawh mek na UFC Middleweight huanga American fighter Bonical Kyle Daukas te insual kan hovele don boka Wrestling nature bettinga chak turarin kaizok Bonicalan Rainier de Ridder bang UFC fight na ito ne lo ala nei lawa one championship lama sul nu tha nei Rainier de Ridder ane lo nuwa Rodolfo Vieira knockout mga na in aro pui takin at house chuak le White House tua zola aram pui fighter Kyle Daukas nen an machan don ania American top team gym lama training train Bonicalatan UFC amachan fighter na nung patum Paul Craig RDR le Rodolfo Vieira te ain tun tuma amachan tur Daukas wrestling nei chazok ani train a striking lama ngor takin training anai meka Daukas atan amachan tur Bonical a thatna wrestling lama mason tur a invent themangai don le UFC Freedom 250 in sual tur thomna Brazilian fighter Mauricio Rafile American Michael Chandler te in sual kan mudon boka anni pani in sual tur hi technical tak nilo ribuan bonchi ani thunga abik takin UFC lightweight fighter shet lo tak mai Michael Chandler fight phei chu fight fans te munom ti zong tak in bon la in koi be na tam lo na fight ani thin ti fight fans chuan kan thatlang ome UFC lightweight fighter thate lo machan kim thuak to tu Michael Chandler an kum sang ni som ni pania Tony Ferguson ane nuwa Dustin Poirier Charles Oliveira la peli pimlet te hawlaka ne na achang zolawa kum som liu pa Michael Chandler hian athat wanglai ransa liam tur ang maya ribuan bon chunga tharum nga ani live fight angkha ama atangin baisei thin maila a speed le chet phunga mong tho ti ro akuma tam to vain kan heibi ko lawa chuti rolin Michael Chandler le Mauricio Rafite in sual tur hi fight fans ngal ber ta jinga mi ani thunga hayan Michael Chandler in sual hi achak emo chaklo podi se mit atitlei ve tok leti ati chiang view ma UFC Freedom 250 in sual tur tholina US President Donald Trump a in sual mu chak wanga White House sola in sual turatel nile Derek Lewis le Josh Hawkett te pani in sual tur poi hi mi pui mit fu na turania mani opponent te ngai nep ta ka tong khum thiam tak mai UFC White House press conference tangpua an no chu hial Josh Hawkett UFC heavyweight huanga knockout na number mai Derek Lewis ama ding don ma se amul thi pakat ma ading lauti atong kam le chejia atilang ani satli mai lawa Curtis Blades an hea wanga UFC fans tam zok te shetlo ni ta Josh Hawkett tan Derek Lewis ma san chu lian zoka aming cher chona ram chang ani veti ain hai big lo heavyweight fighter palian pani te hi an chan zonga chon an in thlau lo viwa Derek Lewis si fit du le inches thum nin
Josh Hekiti fit du le in cheese khat anivea in cheese ni chaw insan like ni ma se fighter pani da ri na hi ain thlau le thung Derek Lewis hi keji za som bakwa borvel nin Josh Hekit ero keji za panga borvel chaw ani thunga pumrua ero ain nan like le view don ti alang rang mai amra chu rugby player lui Josh Hekitan aya rit le lian wrestling nei tha mai Curtis Blade sama centrumin take down defense nei tha har sat na ato lo ti kan lo tha to kum som ni poriat chaw pa UFC awang lai mang chaw mek striking le wrestling nei tha box si UFC heavyweight fighter tuan rang ber ta jinga mini mek Josh Hekitan White House tua zola UFC chanchina knockout number rum som paruk knockout na ya record ro pui chat mek tu Derek Lewis machan don ma se kum lama aya u kum som li pakata upa Derek Lewis ain atron dan na le aha harazok na a cardio thatna avan na ipui ve thai reng bok fighter pani te in ton huna in knockout lawa round khat an khel zo ni chuan Derek Lewis a chaw le view winarin oma hei wang te po hian yang UFC tu manga zok le fight nei tam zok mani se Derek Lewis betting a chuan chak turarin kai lo underdog zoka aum pha na chan ti ta point soila kan soi swal tam om lawa White House tua zola in swal tur te thonga na UFC bantamweight champion kong than lo reng to Son O'Malley le Canada fighter Ayman Zahabi ta in machon kan mubok dona a professional mixed martial arts trikota tum som pali chaka tum ni chau tlom lanai Ayman Zahabian kum sang ni som ni pakata tangin ne lo nei lowin akal tluang chho meka UFC azonin tum sari na chang chho mek UFC Featherweight champion lui Jose Aldo le Chito Vera te po ni kum lama alo ne ve to a UFC bantamweight ranking a amlo mani se fighter thani je kan huthiam tho me amra chu fighter prime lai ni to lo laka knockout manga submission po amlo round lo na online ma chan thai mai te kha O'Malley te sending fighter thasi ma chan to chuan Ayman Zahabi hian fi na hau tak apal tlang angai ngei don ti ero kan hriat te la thu lo me UFC Freedom 250 American fighter te anin lan tam dona Brazilian fighter pathum Diego Lopez Mauricio Rafile Alex Pereira te anin lan ve don boka Canada ram melan tur Zahabi hian American fighter O'Malley hi khwal khuwa ane thengem ti te po hriat a chak om zual chho ta le White House tura American fighter thanam tak in lan tur te zinga fighter te in swal tur tho rukna ko main event ta Brazilian fighter Alex Pereira le French fighter Cyril Gain ten UFC heavyweight champion kong ren in chuin heavyweight fight munam tak turangai thai min mutira bai se yom viwa UFC chanchina history ropui siam thai turin Alex Pereira din huna thatlo chu a ma ding French fighter palian cherang Cyril Gain amachan huna Asia tang Brazilian fighter Alex Pereira tan UFC weight division pania champion ni turin kum tam amolo kum rei lo tekal ta thunga UFC bolron tan tir chok mani se Alex Pereira an UFC middleweight huanga striking nei tha MMA Israel Adesanya ran to dolin UFC middleweight champion kong hana shenga akut thak na jiate chiang taka akut thak dong tu te chu an tluk sap dok zela wagin Brazilian fighter Alex Pereira ming his UFC a chun ami khwal lo nga le light heavyweight an kalef an he lo nuwa a in po cha na a that tok lo thu soya an rematch huna chuan fight result danglam anei nge yang ti ta pune lo soi to UFC middleweight champion kong ren Asian nuwa light heavyweight champion kong ren shen beltomin an kalef ama chan nona fighter panite inton masaka an kalef an Alex Pereira alo ne to da chu ngam lo chala chil nom ma cha ang laka chang zone ber Alex Pereira vok le ta na asrauna knockout in UFC weight division pania champion ni turin an kalefan hena train Alex Pereira UFC light heavyweight champion kong ren a sheng chunzom alung thukim nan Brazilian fighter Alex Pereira UFC weight division pathuma champion ni thai turin heavyweight ari na sanin ain son chawa UFC chanchina tu malati thailo ti lo ting turin hun tha anai ni in fight fence tang jok chon an ring tlang aniange betting a po chak tura rin kai jok alane le zel le lama ama ding turero fence fighter palian charang chet phungarang MMA Muay Thai background nei tha Cyril Gain ani ve thing dona a mu nam le view dona ni Alex Pereira ma chon tu Cyril Gain than soi ve thung don chon soi tur tam tak om ve bok tharai lo ta liam ta UFC heavyweight
Tom Aspinall len anin machan truma a chet dan te po ha kan la thei ngil lo tlang ome Aspinall le Cyril Gain te inton mak chuan Tom Aspinall han king zo tu UFC heavyweight fighter te jinga khan an don ta lawa ngai thei kha ani man hiala amara chu UFC heavyweight fighter palian panite in machana tanga arei lo te ya Cyril Gain an Tom Aspinall mai anek thi noi theya ai pok wangin fight kha ti top ne ma se kong engkima fight ti top ani ma kha chuan Tom Aspinall ai Cyril Gain kha achung nong fair jok ti fight fans chuan kan hu chiang la French fighter palian Cyril Gain hi tun tin muna Aspinall in liam ta ka chuan Alex Pereira masan tura du tha samber po ania grappling war over fighter palian ta in masan huna in nek la in pet kan hutamani point kan bai sei lok sa fight athling de ka tin kan soi thayang ngor takin Cyril Gain an Alex Pereira ne ngei tumin kickboxing lama Pereira lo ne to tu Russian kickboxer Artem Avakitov ne training an nei duna Alex Pereira thatna le thattok lo te thachiang turin a striking lamti mazon tumin a in zerna savio chuti rolin Alex Pereira la in kickboxing lama min ne to ma se tuna kanin machan na tur hi chu UFC ania kung tam takin adang nam tin show me ke ngei po hi fighter dang lam kani zia in mu chen tin a lo sei ve to boka in sual mu nom bi kan mu ngai bai se om le na san wangin Alex Pereira hi chet phung amwang da wang ti chorin lok thaya amra chu heavyweight Alex Pereira kut le ke to fu lom turjia le na turjia chu Cyril Gain an shet lok a thul ngai don chuti rolin heavyweight mani se middleweight fighter ang me tuan rang Cyril Gain hi Alex Pereira machan turina thata ka Alex Pereira nei ang anei lo ero knockout power ama tangin kan mutam tok lo hian ni ome fighting expert chen khat pe chun Alex Pereira hian Cyril Gain hi nein UFC weight division pathuma champion theina hun tha hi anei lian vewa ti ta pina lo sei lang na sa to vewa eng po nei se fighter panite in ton huna kan ril rio om azo na chu chanin aran om thoi don ama chon to fighter ta reng la kana sa taka pressure pathin Alex Pereira laka in veng turin Cyril Gain hi round khatna chon a him ani puin tum danga a fight anga round khat zo nu tanga a film khur tok lo ni chuan a chak lo chiang ta ran mutur Alex Pereira hian na takin aran chu zui theiranga chu tiang laka in veng tur chul Cyril Gain hian ground game a Alex Pereira alu pui zo zo te ani puin kan mit thla lo dan fight a thleng dik a kan ngai thayang UFC hotupa dana hoi chon Alex Pereira hian Cyril Gain hi ania UFC weight division pathuma a champion thayani chuan John Jones ipon UFC chanchna fighter ro pui berani yatin ngaidan kan yang tin lo sai zui ve bok la UFC Freedom 250 main event Justin Gaethje le Ilia Puri in machon tur chungchang I han soi kai chho ve donila anni pani in machon tur hian fight nei ni tur anai tel tela boro kan nei lian chho tel tel moti mai turin trust talk le tongkam hanga involna an nei na sa chho don le fighting experts le MMA legend tamzokin Justin Gaethje machon tur Ilia Puri hi chaktura anrin kai lian jok ania UFC fans tamzok pon Ilia Puri laka chaktura ngaithla rin na lian tak an nei do vek zo kani Gaethje somsari in alna UFC lightweight Charles Oliveira in Georgia piang Spanish squad tuin na nei tu Ilia Purian UFC lightweight champion kongren aro pui takena sheng ti kan lo muto Featherweight lalpa tia amingan lo soi to thin Alexander Volkanovski te UFC chanchina knockout la tok reng ai lo fighter tough tak mai Max Holloway te UFC chanchina submission nei tamber in buan thiam tak mai Charles Oliveira te chu hun rei lo te chungin fit nga le in chi sri chaw sang Spanish fighter Ilia Purian atudol fight hei veka akutum do zo reng anom lo ni ber mai tundun mun UFC fighter ta jinga good leg chwal om le combination punch nei thaber ta jinga mi Ilia Purian a striking thatnang booking in buana thiamna grappling a that zia a lo sei lang fo to a grappler thatak ani na chian tu ero ala tong lo ni ber mai akutum next walom taka ama ding fighter tu te mai po an din rei thei mek lo thina wangin tun din huna chuan Ilia Puri hi a kong zo ane takin alal len me ka ti thei ama chon tu Justin Gaethje hi in buan thiam grappling nei thatak ni ve tho ma se UFC clear thin tu chuan Justin Gaethje an ground game ama chon fighter ta reng a buan toi hi kan mukha thin via ome Justin Gaethje fight dana akut le collect so kan mutam batrina
geji kutlak po hian na hle khabib meu po khan geji kutlak hi chu truckin na taka asut chor ang verana hian ye tin alo soi lang to a chu tiang khopa kutlak na kelek chua lom box si Justin geji kutlak na jian soi thun hi tu nai chawa ero an sei warma ma dawani ti te po lo soi zui tu fighting expert thun khat ta jinga an lo om ve mek boka fight fence thun khat chuan Justin geji ai chuan ilia to puria kutlak hi ana zo ke ti ngei dan te po an na ya geji aya to puria kutlak na zok zia ring tu fight fence ta ngei dan hi adikta anianga ti ngei dan dang lam tak mai to puria fight nei dan kan thile chuan kan lo nei bel chho ve le thei tha zel bok wanglai mang chho mek kumsom ni pukumi ilia to purian kumsom thum pasari opa Justin geji ama chon don ania fight fence ten ilia to puria la kan hna chang tur chuan Justin geji fight to zonga a fight that bedroom kan mu te ni lo chuan geji tan fighter ti swal nei tlem tak mai ril rufim la fight IQ thabok si ilia to puria la ka hna chon chu thil harsa takpo aniang ti ngei danan nei mek Justin geji tan ilia to puria hna thei tur chuan raun nga thleng kong engki ma a film khurangai dona lekik amang tong kaya to puria hna chil lo thayang para a fight ngai don amara chu kumsom thum pare to upa American fighter hian minute somni panga chungin ilia to puria laka a in veng tlon thengem ti chu zona om mek ani ve bok kumin kumtir January tha British fighter Paddy Pimlet laka hna chang tu Justin geji tan tuntin huna to puria nan ain ma chonin huna na achang lo ni chuan title shot anei le har to don ti tepo kan soilan tel ha tu lo me lelama ama ding tur ilia to puria hian film khurlawa apong tong basanga mani vai ero chuan Justin geji ko thlak do loin a to ve thut thei boka hengte wang hian result dangnam tak pokan mu ve thei tho bok UFC fight jingkong masalama ilia to puria ngai po hi Jay Harbata lekhik wangin alo tlu ve tol to a amara chu hun rei lo te chungin a in siam rem le thei tung chu ti chungin Justin geji an Dustin Poirier lekhik manga an knock out rum angkha to puri hian adong palani chuan Jay Harbat aya ku thlak na jok kelek chwa lom si Justin geji ku thlak dolin atlu ve doi thayani ti te pokan soilan non le atu lo me fighter panhita in ma chon tura ilia to puria chakring tu hi mi zazena som ko panga borvel ani dona Justin geji chakrik tu te tan chuan lightweight champion kong ran in chuna fight hi eng tiang taka mu nam nge niang ti the te po a chak om chho ta le Justin geji chakring tu ti tan chuan UFC lightweight champion kong ran in chu na fight hi a nga hlel om ron o pur om bokang engpo ni se White House tu la insul kan mu tur hi US Secretary of State Marco Rubio le Dana White te chuan mi kluk le ding on khat chungin an clear an bai sei thuan soya hetiang hi a thlengani ngat chuan kumsang ni somni pani FIFA World Cup Final and 2 machine kluk le ding on khat le chan ve kha an nei chho don ve le ti na aloni ta a ngei ven a lo le don ti na aloni ve la ta zelbok UFC Freedom 250 a fighter in lantea Alex Pereira hian a lo tam berdona UFC legend Daniel Cormier chuan Alex Pereira lo tor hi a lo bara US dollar mak to doi som ai chon atlem lawang ti alo soilang to UFC White House in swal tur om khan UFC chanchina fighter ro pui bertia mingan lam trin John Johnson ming po kha lamrik alo ni to amara chu John Johnson hatiang event ro puya chuan dollar mak to doi som thum bor vel lai kha lo upload ve tlat sia khang te wang khan UFC da John Jones te po kha an lo in dem thei ta lo khan ya khang te wang khan Alex Pereira ma chon turin tun tuma ama ding to sirul gain hi chop chu ani pha ta ti te po ka han soi kai tel vele lo lo ani Alex Pereira hian UFC weight division thuma champion ni thei turin din munthra ading meka bettinga po chak turarin kai zo gani alo chakta ni phei chuan UFC chanchina history ro pui tak asiam ni mai dona ama ma chon du tu po an tam chho ngai dona UFC fighter te jing ro pui bera bitam tak pom chho tur te po ani chho vele thei te zelbok nen Alex Pereira ne chu ro pui na ani don miaw wangin Pereira fight chak tu fight tang tang te in la po hi angai nom chho khopang tun haya Alex Pereira an UFC lama tumriat ngot fight nei turing contract thar assign meu maya hengten hi wangin kumsom thum pore to upa Alex Pereira hian a choi ma ngai in atam thayang ber fight nei adu le ngai don ti arin lok thaya chu tiang ani chuan Tom Aspinall le Pereira in sualte sum tam jok pek in huama Pereira le John Jones in sualte
Tunge UFC White House Press Conference Alex Pereira châu MM2 Josh Hockett de Alex Pereira in sualte kan muchove le thei dereng mai chu tiang bok in White House rozola aram mi puima Justin Gaethje and Michael Jones Spanish fighter Ilia Topuria laka nena achang zo lo ani vele thung chuan Islam makhachef la Ian Gary te in sualzoa Islam nena achang ni vele zel chuan welterweight huanga Islam makhachef la Ilia Topuria te in sual po mu theina chrem chang kan nei chove thut thei bok UFC weight division sang haikin chuan tun tin muna welterweight fighter thau hi an thaber ti la kan sei sual tom bom lawa Ilia Topuria ngei po hian Islam makhachef hi low fight ta poni se welterweight ke samsari pariat huang in elna hi chuan Islam bak fighter dang machon atum lo thua lo selang towa fight mu nom tak mai fight fans kan pu chhozel donin alang White House tura insual tu main eventa in le thanla fight thlenga Justin Gaethje hian Ilia Topuria an ne ani thungat chuan UFC lightweight ranking pakhatna ommek Arman Sarukian mot mai hi along bara atang ome achan chu Arman Sarukian hian Justin Gaethje chakjok rin dollar maktadoi khat Gaethje lama ada Gaethje hi achakani phei chuan Arman Sarukian a hlo tur chu US dollar maktadoi nga le noi sari India paisa chantira cheng noi sanga jari chuang vel a hlo don der ti na aloni ta Arman atan Gaethje hi chakin dutu cham result hi theng tangai che asum bom po apun bel tur don ti na aloni ta